eshia ewa attention TV so message se obe like na wa share send ya udofo bi so ebenya bi ahwe ne ekoso ewo Ghana memhane abrochi memu ne ekoso mama bi a awa TikTok yiso a ye friend Linda a free year a ono ya Frida free year ono wa na o say evangelist bi otututufo enne na wa o say enne nyame a kire no da wo de ba obi asacha na dwena to say adwuma pana na oguso a wo bono na mami ebegya so otufo mana ye wari anase mbema na e wari eji jese na mana na akola akra no akofa akokra sanso na wo yoba pani anu akofa abemu aketekete se ombedo so anase ombedodo wo mpamu no ne nyina eyade a etia na wewe nya obi a Ghana hamfa na ye mfa nto se na Mcbrown a ono wagye ne din a ono nanse ono ne kruma soe entamu kakra ya basabasa afa eji ho no mami kofa na Mcbrown na jese otu no ho se yenhwe na Mcbrown esanse wako wale esukọ ne manase wako wale obi osin ne be 10 years nti na Mcbrown koso ne to ena wakotwe na nufo ena wakotwe ne yem jese na Mcbrown eye bia so ono ne kruma soe eye baako when anana Mcbrown ni nua atwetwo mutwo ni fi yefru ba ko ono so abetwa eye Frida e free ye ya da passes wonim na naso wo betra social media su na wo ka ne nsema onyi ni nua ma na Mcbrown so wonye obi anye ne fa ne ye mfa to a wo sere na e free ndekọ o membo ni nua na Mcbrown din enka sembiem tintontan wo tene wonia ano odi misro ye ntie eye mama Linda ene na Mcbrown ni nua no emrasia Montagi sa maami bi na efre ni Frida free ye Frida efre ni Frida minim te di na free ye na so dia wa no so ya evangelist so se dia osoro anu obe miemia na ni ase na okasa emni bi mi ko ne live so ana lady bi se ni kunu ni na se 1 month so se dey ono kura be 6 months ni kunu ni na enti se obi kunu ni na ya ani se lady ni be ka wona o say wo ye counselor so ye dia obi a enhye watade se be counselor muso na mfa mfu simu anim na muke kansem ana Frida mpacha Frida mikra me mpacho se o pesa creative content ayaji amanfo din free wanum na ama na ya o creative content na o bubo ni din na o de keka wonsem na no ana ede mumu bi ne ehunu se eye beye ni ahoya na wom so Frida ya so camera si na nim no ote honom ote baby oya adwuma no abrewa no fie na abrewa no odwale no fie ho ho no ote o ana de camera Frida sabrabo anya bona enka wo magu Ghana na ote abrochire be form ko now Frida no te ho no se an na yenye sori ayenye see age is just a number. First of all, Bianca say it's just a number. We all act according to our age. And Mcbrown, American children will say, was see age a number. Mcbrown, and I didn't know why be more pen. Mona mudi any brainy bay any come a walling cockra. Utu ukru to me new. Frida. Utu ukru to me new. Ukru why go so why peche enkruma ukru to me new. Enti kwatia na wonya ni nti Frida utimi ko bia sam ya minim wo problem pa ne sen Mcbrown obi ase obi aka na asem ana video no ya na ko enti obi a no pese oboni din wa sole wo your video we ana Mcbrown akwaye ne to Mcbrown ye bibia ase ne kunu ne betena wa ma no Mcbrown ka so bibia ase ne kunu betena na Mcbrown ne kunu woni ne iwu woni ne bawu akwa minim problem enti Mcbrown kwa na obi awale be ma a wo chen no hey, obi akofa ne be ma wale no. Mi nim de ha mo. Ana Mcbrown akwa ne to. Mcbrown didi kakra bi anu amen. Ana sister Frida jai be yie no. Wo ye beifo to much Frida. Minim wo Facebook o. Wo ye beifo to obi a wo timi tena se boni tirim ka obi ho asem ya bia wo ye beifo Frida. Frida free ye. Wo ya ho ya ye be yie. Ukru entimi no wonnanti no. Na makru ni ne danti no. Eye wo ya na asora na akeka nsem. Jai be yie no Frida. We ye beifo to woman me mpel wa asem da because wo panipa ho nsem keka dodo waso camera si wanim ana Mcbrown kwaye ne to ni kunu nti ana si Mcbrown wanyini ana ma odi Mcbrown ha na anyi woni Mcbrown nyina nti de wo ha pa ne sen ade na mumu bi mo nwene mo ho sa mo san tag Frida na mami Frida free ye a o se wo ye mfra evangelist Frida evangelist wonya gwami Frida evangelist when you saw me
Uni mari kronti a mi buafu bebre no. Frida your baby a what time ma. I don't know why. Frida one siase oye evangelist. Ukra unya evangelist. One say why say na no odin. Enti otimi kan sema na obi pese o kan asem chem. Unya kan asem na no pese odidi watem. Emri mi gina life so e na sister bi kan asem kire. Enam say wo kunu ni wunti no. Wuti oba se niwa. Wo bon say wo ase wo bodam. Oba say wo ni be ma ti no niwa. No I first wa akasa no. Unya okay Frida wa akasa no ase wunro san na ato se keka oba wa unyanko ma wonsem. Uye kurasi ni too much. So I na wunro asan kwaji nro no. Frida so ohwe na wunro asan jinro no na ya ada wunro be sa be counsem. Wo ma 7 no mgu Ghana no mko site on. Won kwa na ati abrochira wo magu Ghana ha omko government school. En kan crowd en crowd ayi obi ati abrochi nka omako private. As what ya broche omako government school. Frida. Wo kwa na ayo ba ase wo tan wunyanko ma. Oba bi asemba no wa be kan ya. I don't know why. Sometimes I mean be we see home oba bi scarce one phantom kosua and oba ne se scanner she. Wo be di sister ya tema. I mean be was adan Frida. Adan na wo tan wunyanko ma sa. Frida adan. Se we dro sa na se wunya dro num na se wo dam ne ba aya kan wo ma ne ho asem. Onko na ati abrocha wo ya. Wo di wasa postu baba Ghana. Frida o ma 5. Omi na nkwa government school. Uye so bitter. Uye so bitter. Wo pani nipa ofa nsuo so oba wa fa nsuo so a wo tan wunyanko ma. Mcbrown se ni kunu no ka che ne se won twa no nufu ba ku fira okro betwa. Ono ani kunu Maxwell. Maxwell ka se Mcbrown cha won sa ba ku fira na na ma obetwa. Because yasi waba brown ho asema okunu na akunu no. Enti se ni kunu no enti no akwa na to a ni kunu no ka so akwa na ni obeye. Wonya ne twe obeye. De ni kunu ba ka se Mcbrown ye bi obeye because ukunu oye onyankopon. Kurase ni ba. Ukuru akokora na wontimi niwu. Ukunu Frida ukunu ni kwate ewu. Wontimi niwu. Na ka obi anu ukunu ti a utimi kwate no abrewa fie kwa yi obi pampesa wa 6 months na ma fie. Wo if you ne kweme nwa Mcbrown din wo video mu bio wo your baby a wo mpem masem na I hate you so much ade am chini wo ba wo tan nyankoma aye amoma ye ma bo emema nkan asem ne ne mema no nko ba wo pe na aye oba Frida wo tan wo nyankoma wo be blase Frida me da CBM se wo je bread twem me makra